Sizlergeçe şu Arafat'tan şu bir belek bolsun. Allah barыбызга өлгөнгө чейин ошо амалды кылганга тофик берсин. Bir пайгамбарыбыздын берекелүү хадисин айтайын. Tirmizi Şarif деген китеп бар. Ошол жерде Тамими Дари деген сахаба болгон. Айтат, пайгамбарыбыз айткан дейт. Ким айтса мындай деп: Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах илахан вахидан ахадан самадан лам яттахид сахибатан вала валадан ولم يكن له kufuvan ahad. 10 жол айтса 40 миллион сауап жазылады екен. Алла Таала ага 40 миллион сауап берет екен. Канча жол айтса? 10 эле жолу. Бул эч көп эмес да. 1 минутта айтасыз, жаттап алгандан кийин. Дагы бир азыр мен айтам, угуп туруңуздар, анан кийин кайталайбыз. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. Бүттү. Ушуну эле 10 жол айтсаңыз, канча сооп? 40 миллион сооп. Эгерде Каабада айтсаңыз, ушуну 10 жолу 40 миллионго 100 миңди көбөйтүңүз. Менде калькулятор пока жок. Канча болот сиз өзүңүз эсептең. Ошончо улуу сооп берет. Ошон үчүн мына дуаны жаттап алайлы. Кайталайлычы гана. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лам яттахид صاحبatan вала валадан ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. Maşallah, mübarek olsun, Allah kabul kılsın. Bana gayret kıldınızlar, 10 jolu aytıp koydunuzlar. 40 milyon soğup şotta yes. Kança? 40 milyon soğup. Hiç kim bunu urday albay. Hiç kanday qarolçılıktın gereği yok. Бұл жоқ болбойт. Бұл жоқ болбойт. Бұл түбөлүктү калат. Ушудан үмүт кылса болот. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytат, бұл dünyanın жашоосунун кооздугу неде? Бұл dünyanın жашоосу жөн эле бул кооздугу экен да. Мал, мүлк, бала чака бұл dünyanın жашоосунун кооздугу. Мынандай деп Allah Taala айтат. Мал дүние барыбыздагы бар. Бала чака. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Бұл дүниенің жашоосунун зинаты, кооздугу. Al-mal, мал мүлктү көрүп адам ушу кооздуктан рахаттанат экен. Мына мен үйүм, сарайым, жайлоом, мына ал мен атым, мына мен арашан коюм, мына мен алтыным, мына заводум, мына фабрикам деп адам баласынын бул дүйнө жашоосунун кооздугу экен. Экинчи, бала чакаңызды, балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, неберелериңиз бар. Ошолорду көрүп, бул дагы жашоонун кооздугу экен. Бирок карап туруңуз, ошу жашоонун кооздугуну менен чектелет, бүттү. Wal baqiyatu salihat khayrun inda rabbika thawaba wa khayrun amala. Түбөлүктү сиз менен калуучу булар эмес. Мал мүлк сиз менен түбөлүктү калбайт. Бала чака сиз менен түбөлүктү калбайт. Сиз менен түбөлүктү кала тургандар ал сиздин жакшы амалдарыңыз. Ал кайсы дегенде пайгамбарыбыз айткан: Бақияту салихат, субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушул бақияту салихат деп коет экен терминде, Кур'андын термининде, хадистин термининде. Бул не дегени? Бир жолу айтасыз, сизден ажырабайт, сиз менен калат түбөлүктү деген сөз. Мына Алла Таала Кур'анда кандай деп айтып койду. Ушул бақияту салихаттан соопту үмүт кылганга жакшыраак, жакшылыкты Алланын алдындагы үмүт кылганга жакшыраак, ушул сизге сиз жакшы дейт. Мал дүнүйөдөн дагы, бала чакадан дагы сизге пайдасы тие турган ушул сиз үчүн жакшы. Ушудан үмүт кылсаңыз жакшы. Мал дүнүйөңүздөн үмүт кылганыңыз, бала чакадан үмүт кылганыңыз, аны коюп коюң. Алла айтып атат. Сиз үмүт кылсаңыз, ушу амалдан үмүт кылыңыз. Зикир субханалладан үмүт кылыңыз. Алхамдулиллахдан үмүт кылыңыз. Аллаху акбардан үмүт кылыңыз. Ла илаха иллаллахдан үмүт кылыңыз. Үмүт кыла турган нерселер ушу экен туугандар. Себеп ушул бизден эч ажырабайт экен. Биздин денебизден жаны ажыраганда бардык мал мүлк берилген аманат ажырайт. Бардык бала чака берилген аманат ажырайт. Балдар дагы Алланын аманаты. Кыздар дагы Алланын аманаты. Мал мүлк дагы Алланын аманаты. Жада калса биздин өзүбүздүн жаныбыз дагы Алланын аманаты. Ушунун бардыгы ажырайт. Бирок субханаллах бизден ажырабайт. Алхамдулиллах бизден ажырабайт. Аллаху акбар бизден ажырабайт. Ла илаха иллаллах ажырабайт. Алладан үмүт кылабыз. Бирок кайсы нерсеңизге үмүт кыласыз? Ушу субханаллахдан үмүт кылын.
Elhamdülillah'dan ümit kılın. Allah Akbar'dan ümit kılın. La ilahe illallah'dan ümit kılın. Sadakanızdan ümit kılınız. Duanızdan ümit kılınız. Kur'an'ınızdan ümit kılınız. İliminizden ümit kılınız. Takvalığınızdan ümit kılınız. Şükürünüzden ümit kılınız. Bir söz men aytkanda amallığınızdan ümit kılınız.